Ikpi Baptist Church along Mondoli ki arni lapen pre-Christmas ketalonpon. Nijang karbiang long vothat langso raikom sai kiatum bangke thom drugs ke cho ariso tumphan keneplong. Lakhain korapho nilip constituency kaparlo koilamati hawara long Ikpi Baptist Church long pini matijong achiklo niphai sinang choksi alira lonpen Mondoli ki arni lapen pre-Christmas ajai me ketalonpon pado birtang tonpen arjitha Inglong Ikpi Baptist Church pomen kachilong arni lake kedamtang surihini aningkan Degrom Baptist Church along pen fellowship piponlo puthot surihini ra hini aningkan matijong achiklo niphai arni si kadokawi chedon sarpen lapen nihang karbi Baptist Association pen executive secretary lapen Reverend Lawrence Ingtipen missionary do anwangsi Inglong Ikpi Baptist Church po Mondoli tekangsi pachethang tekanglo pini arnian ke Mondoli arta ningkaning koi choksi Church Foundation de kam pre-Christmas ajaime dengponlong pamilo ada por phai cap apor abarim NKBA executive secretary Reverend Benting Teron ahin pensi Bible lang ponsi ove a oveta labang so Mondoli along ahir jumi thepon bomji aphan a nama hirjumi hangsi aphi Inglong Ikpi Baptist Church assistant pastor Daniel B aridengpen Mondoli alama inthur ponlo aphi cheklo longsota tarponlo pinipenke adon tinta cheklo longso chetarpon replo mai ke dohut assistant pastor Daniel B ahinpen mai chari ponlo aphi ka chitongdun aluhiatum aphan Mondoli kongchun bang anusan sepen kapachnia por en ponlo laso ahut karbia khei amana peng kethia poho pipajir ponlo laso amaya long aluhi sarpo amana peng pen kachupapon mate arna malam ke thanpon kachupapon abarim NKBA executive secretary Reverend Benting Teron alang liphan chupapon lo laso hut jasemet pen arna malam thanpon lo alang li ke thanpon ke pini pen chengsi matijong niphai inkora pho arni Christmas arni mate arni ke the bordin arni ke doan aperi kilong an pen ningchepang samponra ningarong pen Christmas talon dun lonang athe tangka poisa peri ki en pen anpar arna makang honalam lapen ningarong chen pen ningklar sa pen le adon ten lapen anutin sita dolo nang pusi than athe hako hut tirthia monira khai ki do ana tumaphan ajoini nang liphan lapen niliphan kado kawi pirthia pharmansi Jisu Kristo ke papen kapajok jephan kewang mahang ke the garani aphansi Christmas alam the pajirmi ponlo laso amaya hut kachitong dun koilamati pendhoni ramingti arong asar sar dengti koilamati area sorkari gambura Lawrence Teron NKBA mission sub center convener Bipin Kro kangbura Teron lapen ongdung kar kaprek penta chitong dun si mesen pen mayardi pidun Ikpi Baptist Mondoli pen advance Christmas pu talon lake itung ningkan ke cheng hut pen bayat seson hut kiraya ting di konbot kado ke kiraya ting si mo itung December tarik si anile advance Christmas di mana nak lemang so ke dona ting pen ke wang bon si tingwai bom si pini itung pe manong lo lapen pini rong si lapen tebok terai Mondoli pastor tu lapen itung ke chop hapon ibe kene Reverend Benting Teron NKBA alang lipen ta upai ditum singki thanong lo asilang lipen mission alam program pre akimi alam thansi ditum taning chilarun lo pena tum ke aning arong lo asini ta awang so ditum ningkan suri hini ningkan pen Degrom Baptist Church pen bang lo lapen anke ditum inu denu lo puson kiasi ini an itu awang so avan Christmas celebration amei thanji labang so message hoklo nang le pu mane Christmas nang le pu pulote ningkan sam chi doni so that ningkan sam ke do pen part kenang je son long that peri long that pini pe kok long that popo hem tu no long penan so that che bhong po ba po so piso so that che bhong po lapu so that just met pet abang ke Jesus Christo birthday lo mati di
aposi nong doan kenang ye son doan de jisu bazi pinang po asi peri jisu phan pinang po ban kai lo setame doan nong dan bonon kelong ana son ta kristo phan se panong pinang po lapen nili chuning riji ka do ka ve ara phan krishna ra da tuma phan ke chuning riji ka bang ke la lo ile tum peri aphan ka pathe pen ke choki juna phan ka pathe pen hem ka pamat ka pathe pen le christmas ka paman nang ji kan di bonda jisu kristo ile tum ka do ka ve aningar lo amhanga papa thek dia phan bang se ile tum hong ni jisu kristo phan ke kroi thip pen si ing hong ni itu man ningar lo jisu kristo man thek vek nang po Saksyon Clardak tan panjim Pre Christmas pu ke lam bang ke mane la Christmas aprang mate niphai in ko ra pho mationg hai so aprang ka celebrate bala bang so aprang program ke anniversary pre Christmas mate advance Christmas pu ke ki pu ma pen pre Christmas along no ba advance Christmas pu no la so long ta arna malam ke than ke jisu kristo amhang ke thek alam lo ke than ji ke mane anywhere Nilip Koilamati Pen Konpangcho Newscape Karbi Anglong News Nijang Karbi Anglong Wathat Langso Police Station ke parlo Mai Samarong along Wathat Langso OC Lapen Arya Sangho Tumpen Chilangsi Kirikatar Lip Asai Dengpon Bangso Kirika Kuru Kahut Mai Samarong Boha ki do along pen drugs 2.54 container lapen injection sitami longpon pu pherang kia thengno Wathat Langso OC ahin pen than pachini pon Jasemet pet non kithurmi a ovia tumsi arakia hormu kirim ongchet lason si bangkithom raikom sai khiari den kachingnang logamen lapu henlo Kelvin Timong arong bolongkomaji Sonaram Senar rongkimi senararong Rajan Lekthe dengthawali Lekthe rong chinthong bangso arakia hormu abangke kosua pensi bangso ahormu kangthum dampu thanpon কি পাইছে কেজন ইয়াতে বৈঠালাংশু এলেকাত মানে সৰু সৰু আজিকালি উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মই বহুত মানে ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছিলে এই বিষয়ে মই বহুত মানে সোচ ৰাখিছিলোঁ যোৱাকালি এটা গোপনীয় সূত্ৰে গম পালোঁ যে কেইজনমান ল'ৰাই এটা মানে কলেজত পঢ়ি থকা ল'ৰা কিছুমানে এই মাইচাম গাঁৱত এই মানে ভাড়া ৰুম লৈ পঢ়ি আছে তেনেকুৱা ৰুমবিলাকতে ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰ কৰে মানে কলেজত পঢ়ি থকা ল'ৰাবিলাকো আহে অন্য বাহিৰৰ ল'ৰাও আহি মানে ড্ৰাগছ মানে সেৱন কৰি লগতে ইনজেকশ্যন লয় এটো ইনপুট পাই আমি গলো তাতে তিনিজন ল'ৰা পালো ড্ৰাগছ পালো লগতে এই সিৰিঞ্জবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা সিৰিঞ্জবিলাক পালো এইবিলাক আমি জেগাতে মানে সিজ কৰি লৈ আহিছো আৰু ল'ৰা তিনিটা আজি অনাৰেবল কোৰ্টলৈ ফৰ্ট কৰা যাব ড্ৰাগছটো কিমান আছিল স্যাৰ কিমান ড্ৰাগছটো মানে জোখা হৈছে উইথ কণ্টেইনাৰ 2.54 গ্ৰাম নে আপোনালোকে জনাৰ মতে কিমান দিনৰ পৰা এটা চলি আছে বুলি এটোটো আজি বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে বুলি গম পাই আছো মানে ধৰা পোৱা নাছিলে যোৱাকালি ধৰা পৰিলে আগতো তেনেকৈ আগৰ পিছত ধৰা পৰিছে মই এটা নতুনকৈ আহিছোঁ এতিয়াও মানে ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু জনসাধাৰণকো ইয়াতে মানে কৈ দিছোঁ যে তেওঁলোকে কিবা যদি খবৰ পায় ইমিডিয়েট পুলিচক খবৰ দিব লাগে আমি সেইবিলাক মানে হেৰি কৰিম মানে চেষ্টা কৰিম ধৰিবৰ কাৰণে আৰু যিবিলাকে ড্ৰাগছ পেডলাৰ আছে যিবিলাকে আনে সৰবৰাহ কৰে তেওঁলোককো পালে আমি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে যোৱাকালি তিনিজনৰ আপোনালোকে ধৰিছে এইটো ছেকশ্যন নম্বৰ কিমান মান ছেকশ্যন 21A আৰু 21 Dongkamu Pen Sonje Fingti Newscape Karbi Anglong News Patumini Pai Thong Kep Arni Rong Khang Large Size Multipurpose Cooperative Society Lems along Ningkan Isek Rat Amai Pi Padoponsi Puthot Ningkan Pho Lems along Kachari Pon Thulong Jimapu Kilik Padopon Lapen Satgaung Kidam Tang Nipai Thong Kep Pai Kunia Chiklo Rong Khang Large Size Multipurpose Cooperative Society Lems along AGM Amai Kang Nipon along Mongol Singh Bepen Kachari Pon Amai along Aluhia Man Pen Kachetong Dun Dr. Harsing Terang Dongkamuka Municipal Board Ward Commissioner Jitu Terang Atumpen Kidanglok Longri Habe Sorkari Gaon Bora Rongasara Tumpen Bangso Mai Long Chetong Dunsi Ing Samjin Pen Mai Pachun Pon Lapen Labangso Rongkhang Lem Salong Puthot Ningkan Pho Kachari Thulong Japan Kilik Kapadopon along Ki Hai Pon Laki Estiang Hoi Pen Mongol Be Pharothom Raphoke Brahini Awot Pensi Chepa Hai Pon Longlo Lapen Suarlo ang hoi pen Pretikram Sapi Pharo Thomra Thongkeba Voten Chepa Hai Ponlo Lapen Glory Steron Pi Pharo Thomra Inkoya Voten Chepa Hai Ponlo General along pen ke Hai Pon Laki Dilip Singh Bi Babu Teron Babu Timu Bor Imphura Khorsing Inghi Emmanuel Teron Im Ronghang Pradip Timu Biten Marak Rajendera Ranu Boro Rup Singh Timung
kadok kawe bangkre pho tu mesen pen je bahai ponsi ningkan pho rong khanglem skachari put pon thulong jiaphan kilik along je bahai ponlo lapen ingsamjin mi et pen bang somai chun pon tanglo profit 54,000 5,47,420 interest from bank 3,000 total 5,50,420 net expected net loss nil grand total 5,50,420 purchase of PDS like trading loss salary of staff 1,80,000 SGM expend 35,000 BOD meeting expend 85,500 traveling expenses 3,800 30,200 gov audit fee 2,000 other expense miscellaneous expense 50,200 total 39 lakhs 3 lakhs 9 dong kamu kampen Sanjay Fingti Newscape Karbi Anglong News